cyangwa se urugamba rumeze rute nyuma yuko amasezerano asinywe, intambara yo imeze bite hagati ya M23 ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nabo bafatanya? Ejo biriwe barwana ku munsi w'ejo, imirwano yabaye bombardement zaturukaga ngo ni mu gice cy'epfo cya Katogota ndetse n'u Burundi, bari kurasa Kamanyora. Hanyuma ni wohe Burundi Kamanyora iri mu maboko ya M23 yose. Kamanyora ni umujyi buriya muri Kongo, umujyi witwa Cité, umujyi wa Kamanyora waraswagaho ibisasu n'ingabo z'u Burundi na FARDC. Hanyuma kuri axe yindi hirya muri territoire ya Kabare niho Wazalendo nabo baje muri centre ya Mudaka, bagaragaramo bararwana birangiye n'imirwano ibereye mu kigo cy'ishuri. Ikigo cy'ishuri kirabira cya sector, nimba abantu ejo babonye ifoto y'abanyeshuri baryamye mu teripitire. Bure hanze isasu ryavuzaga ubuhuha, yaje kubamo ko hari n'ikompora yakubise mu ishuri. Ni amasasu yagiye yinjira mu mashuri, afata bamwe mu bana, abonye hari abari baryamye hasi kwa muganga barimo barira. Ni amasasu hari uwo yafashe mu maguru, hari n'aho yafashe mu kibuno, n'aho ryafashe mu nda. Nabonaga bari kwitabwaho kwa muganga, ariko ku M23 yari intervenye iturutse Bukavu, yaraje irabirukana baragenda. Hanyuma hari axe igana Uvira. Axe igana Uvira nayo ejo yihiremo imirwano, byanatumye zimwe mu ngabo z'Abarundi ziri mu bice bya Minembwe zitangira kugira ubwoba, zikanga ko Uvira ishobora gufatwa. M23 muri axe yitwa harya hariwe ni Kabi, duce tumaje kuba twinshi cyane. Ni Kabati ngira ngo nimba mbivuze neza. Sizi ukuntu kari agace kanyuzeho. Aho ngaho niho barwaniraga. M23 baje gusenya ibirindiro bitatu, yigira imbere igana muri Uvira. Ubwo rero nicyo kintu cyabayeho ejo. M23 yabashije kwadivasinga imbere, igana mu gice kigana Uvira, ariko haracyari kure. Haracyari kure, haracyarimo urugamba runini rugomba kubera muri plateau, ni mu misozi miremire ikikije Uvira, kuko burya hasi muri plaine biragorana cyane kurwana. Biragorana kurwana, ariko mu misozi hejuru ho biba byoroshye. Yego. Hanyuma ngira ngo nkuko bivuze ku munsi w'ejo twagiye tubona ingabo z'u Burundi zohereza amabombe cyangwa se ibisasu biremereye hariya muri Kamanyora. Ni nako kandi ubwo no ku ruhande rwa M23 basubizaga. Kugeza ubu ngubu hari n'impunzi z'Abarundi zangiwe kwinjira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, zikumiriwe n'imbonerakure ndetse n'urubyiruko bitegetswe n'igisirikare cy'u Burundi. Kubera iki ingabo z'u Burundi kwangira abakongomani cyangwa se kwanga impunzi? Ku munsi w'ejo nabonaga zikambitse cyangwa se zarahisemo gushinga amahema hafi aho ngaho ku mupaka bakavimvira. Yego. Bano kuvuga ngo ko umuntu nukuvuga ngo nahibutse ni Nzibira. Nzibira niho M23 ibirindiro nka bitatu y'avance igana muri Uvira. Hanyuma ati impunzi z'Abarundi zarangiwe. Buriya no ngo impunzi nyinshi ziteza crise humanitaire. Uri mu mategeko mpuzamahanga y'ubutabazi, nta muntu wemerewe ntabwo byemewe kwangira umuntu guhunga. Abarundi sinzi icyo barimo gutinya, ariko amakuru mfite mu bahungaga hari bafunguye abantu barahunga, baza kumenya ko harimo n'igihiriri
harimo n'abazarendo bahisha imbunda mu makoti. yego Ni icyo kintu batinye, ati aba bantu bateza akaduruvayo kuri uru ruhande natwe niba tuzanira aka kaduruvayo hano, nicyo batinye kuko impunzi iyo hari igihiriri kinini kuzisaka biba bigoye. Nta nkeka impunzi mu bibazo zirimo guhunga, kurwana no kuzisaka biragorana pe, ntabwo wapfa kubivamo. Ni icyo ngicyo batinye ko harimo na wazarendo barimo binjiramo hariya, nicyo batinye. yego hanyuma umuntu akibaza ko amasezerano yo guhagarika intambara cyangwa se y'agahenge yasinywe ndetse n'andi masezerano yo gushyira iherezo cyangwa se kurangiza neza intambara cyangwa se amakimbirane muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yasinywe, ariko intambara ikaba igikomeje. Umuntu yibaze M23 birayireba cyangwa se aya masezerano yasinywe n'andi yagiye asinywa arayireba ku buryo twakitega ko isaha n'isaha ishobora kurambika intwaro hasi? M23 oya ni ukuvuga nongo amasezerano ndahera muri yandi igice cya kindi kirebana n'umutekano. Harimo ko bagomba gukoranira hamwe mu gusenya imitwe yitwaje intwaro, ariko hakaba ngo no gushyigikira ibiganiro bya leta ya Kongo na M23 bibera i Doha. Ubwo icyo byo nicyo gihita gitandukanya M23 imitwe yitwaje intwaro. Ngo imitwe igomba gusenywa ni za Codeco, ni za TFRS, za NDC Ndume, ni izo zose za n'iki byose zose ziri ku ruhande. Ku bireba M23 ni ibiganiro bya Doha. yego hanyuma kugeza muri kano kanya Uvira tuyihereze he? Uvira ngo Uvira gahunda yo gufata Uvira irahari, iragaragara kandi igomba kugerwaho. M23 igomba kuyifata. Nkeka ko biragoranye ariko birashoboka. Turebe ko wumvishe ko ejo bigiyeho gatonya, uyu munsi barigeraho kandi ushobora kubona undi bukeye. Niwita ibyo kubona ibisasu ari gutera muri Kamanyora ko bashobora kwisanga M23 yafashe Uvira bagasigara badadiriyemo hagati, ariho uzabona ingabo z'ubundi zishobora kuzagenda ziza gutuma ubonye zigiye zoga uruzi, zasigaye zifunyanyemo hagati. Aho ni mu kibaya. Hanyuma bari gucungira hafi abari hafi na za Minembwe ku buryo M23 igiye kubata guca kwinjira muri ntuza muri Uvira bashobora kwita bijyana bakagenda bakahita basubira bashuciye ku mupaka. Kongo nta mupaka ijya afitanye n'u Burundi w'igitaka. Inzira M23 ibafatanye umujyi wa Uvira, inzira bisigaye yindi ni ubwato. Ubwo hari ahantu hari agace gatoya ubasha koga yakoga ntibishoboka. Uvira ntuza Tanganyika ntiwayogamo, ibamo imvubu n'ingona. Ndabikubwira nk'umuntu wabaye muri kariya gace ka Gatumba, hari twasohokaga tugiye kugenda tukabisikana n'imvubu zaje kurisha nimugoroba, kandi ntacyo zadutwaraga. Ntabwo zaje kurisha ibyatsi zivuye mu mazi zikarisha zigasubirayo. Ngo uri koga rero sinzi ko wayicika yewe n'ingona zirimo hariya ntibishoboka. Indi nzira ishoboka ni ubwato, nabwo babushaka cyangwa bakaca baraka bakagenda bagatega ubwato. Ni inzira yasigaye n'ubwato, ariko kuba M23 ishaka gufata Uvira kandi igomba kubikora, ibyo nabisinyira nabibetingira. Yego hanyuma kugeza muri kano kanya M23 isa naho mu minsi ishize twagarukaga ku rugamba rwa Mwenga, ariko Mwenga muri kano kanya nta kintu kiri kuvugwa cyangwa se ntikigarukwaho, ntiri kugarukwaho nyuma yuko M23 ikupye cyo nakita nka trajectoire yo kuba kuko yavuye Mwenga yerekeza kariya gace kandi kitwa Shabunda. Apana Shabunda, hamwe yataye Mwenga mo hagati kajya gufata mu minsi ishize kitwa
ntabwo kari kuza neza. Yego, kubera iki mwenga noneho muri kano kanya itari kuvuga kandi bwari uburyo bwiza bwa M23 bwo kuba yakinjira cyangwa se yafata mu buryo bworoshye Uvira? nongo Uvira niyo iri strategique. Urumva ngo gusiga Mwenga ni zone z'ibiturage we wangu. Ni ibice by'ibiturage yarahafashe ntiri kwa advancing ngo igana imbere. Urumva uriho ko yarimo irwana iri kugana Mwenga centre. Nyuma yaho ari kwita ijya Kamituga naho navugaga yari kuba kwita yerekeza Kindu muri province ya Manyema. Ariko M23 yahisemo ko izo mbaraga zose rekeze hariya iziza garura hehe Uvira. Uvira irakomeye. Hariya barwanaga n'abazarendo hanini n'ingabo z'u Burundi, ariko ingabo z'u Burundi ziri muri Uvira. Ku Barundi gufata Uvira na Bujumbura ni nka Rubavu na Goma. Gisenyi Goma uko bimeze nako na hariya bimeze. Ubwo rero imbaraga nyinshi Abarundi bazishyize muri Uvira. Yego, ni nayo mpamvu ubona saso ari gukubita biremere n'undi kubibona bari kubitera muri Kamanyora. Ebana bikomeye cyane, imbaraga nyinshi bazishyize muri Uvira ntibashaka kuyirekura. Kubera iki? Uvira bayibara nkaho ari igice gifatanye na Bujumbura. Bya bindi uvuga ngo Rubavu na Kibumba ni famiye zimwe, naho Bujumbura na biriya bice niko bimeze. Nubona abakinnyi benshi bakinira Burundi. Yego, baba bafite amazina ya muri ya bice. Ni uko nguko bimeze. Ni nkuko wenda ushobora kubona Shinga rwa Kabuba yarakiniye Amavubi ari garidiye, kandi baba bari muri Nord Kivu ise yarabaye ministre muhehe muri ntuza mu Kinshasa kubwa Mabuto. N'Abarundi rero nabo niko bimeze, nabo niko bimeze. Bafite imiryango myinshi, aba Bedi bigira Imana, abandi bose ba Mise Dirike bose nabo muri biriya bice. Abarundi bakonsera ko abaturage bahariya ari Abarundi, harimo n'abavuga Ikirundi. Ubwo rero barazarwana umuhenerezo, kuko urumva M23 bamaze ugiye kumara imyaka ngira ngo 3 barwana. Gutatu ibarwana no bamaje kuba nk'abanze. Ubwo kandi Uvira nivamo M23 izabiri ku mupaka irebana n'Abarundi. Yego, icyo rero nicyo kintu bari kurwana nacyo, ariko byanga bikunze M23 naho urayizi iyo yemeje ikintu igomba kukigeraho. Ntabwo barwana umuhenezo bagira bate, ntabwo bazabuza M23 kuba yahafata. Ni ikibazo cy'igihe gusa. Uyu munsi uri kuwa 4, ejo kuwa 5, uyu munsi kwa turaza kurara hari ibibaye, hari ibikorwa bikozwe. Kuwa 6 ejo uzabyumva. Ku cyumweru muri iyi minsi igiye kurikirana Uvira igomba gufatwa, kandi Washington nta kintu izavugaho ko ibi byasinywe ni ibya hagati y'u Rwanda ndetse na Kongo. Ubwo rero nuvuga ngo ibya M23 byayo, ibya gahunda zayo zirakomeje nta kibazo. Yego. Hanyuma ku munsi w'ejo mu biganiro urebye Evariste Ndayishimiye akamwenyu cyangwa se kwishima kwari guke kurikijwe n'amakuru ari kuva muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ko ingabo z'u Burundi zikomeje gukubitwa, ariko na n'isaha zikaba zikiresista cyangwa zikishaka kurwana cyangwa se zigikomeyeho. Iki cyo kivuga iki? Degane nayo mpamvu perezida bose bagiyeyo, buri wese yagize uburyo ahuramo na Donald Trump. Buriya Evariste nawe hari ibyo yabwiwe birebana n'ibi bintu. Buriya nawe kuko yaba yaraganijwe hari akabwirwa. Ni ukuvuga ngo bagiye kuko abenshi bafite uruhare. Ubu ngubu Kenya yagiyeyo, nimba hagiyeyo Ruto, burya bagiye kuko ibintu byose biba uruhare rwagiye rugirwamo cyane cyane n'umuntu witwa Uhuru Kenyatta. Yagizemo uruhare cyane, impamvu ubona Kenya yagiyeyo, William Ruto yagiyeyo. Angola uburyo yakoze urabiza mu bya Rwanda uko byari bimeze. Hanyuma uraza no kubara ibihugu byose byo mu karere bifitemo uruhare. Burundi burahari burarwana noneho kwa ndwa leta. Ni Burundi buba bwatumijwe nabwo
perezida wabo hari Shoko hari uburyo yagize icyo nawe abwirwa ku ruhande. Yego, hanyuma tugenda tugana no ku musozo kugira ngo nanakurekure, reka n'ubundi tukiri ku murongo w'urugamba cyangwa se tukiri uko urugamba ruhagaze muri kano kanya, yaba ari Kamanyora ndetse n'ibindi bice M23 ifite kugeza ubu ngubu, ndetse no ku ruhande rw'ingabo z'u Burundi zikomeza uko biri kose muri iyi minsi zirimo zirakubitwa umusubirizo, cyane cyane ibi bitero by'ingabo z'u Burundi cyangwa se bisasu bikomeje guturuka ku butaka bw'u Burundi byiroha muri Kamanyora bitagetinga abaturage, mu buryo bwo kwihorera kuri M23 Burundi buri gukoresha kurwana abaturage, cyangwa ni uburyo bwo gushaka kunetraliza ingufu za M23 cyane ko yo igaragaza ko yibanze ku baturage? Senzuriye nabikubwira, ariko ubundi ku ruhande rurebana na gahunda ihari, ndeka mbese ndebe gahunda ihari singira ibindi politike nibaza. Niyo turi mu mirwano, M23 turafashe gahunda yo kurwana. Yego, n'ubundi sinzi nibonye video yarayisirikira y'ingabo z'u Burundi, ingabo za M23 amakamyo muri Bukavu amanura ingabo nyinshi nyinshi zishoboka. Muri make nuko harimo kushaka, harimo cyo kurinda abaturage by'umwihariko bo muri Minembwe. Yego, Minembwe nkeka ko wenda sinaba ngiye kuminimiza, ntabwo twirwaneho yonyine yari kubasha kumetiriza izi ngabo z'abarundi. Niyo mpamvu hajemo umusada wa M23. Buriya Minembwe ni mpamvu hari akaerodrome, nuko kuba waturuka muri ibice bya Bukavu nta nzira ijyayo wapfa kubona. Hari imiterere yaho iragoye cyane, inzira yonyine yari yo kunyura Uvira. None umuntu wava mu Minembwe kugira ngo abone ikintu, buriya hari ibintu by'ingenzi. None se ko abacuruzi baho ngaho iwanyu muri Gicumbi bajya kurangura i Kigali, noneho funga ntibagiye kurangura. Mube abantu baturage babeho, ndashaka gushushanya ubuzima bwo mu Minembwe babeho nta munyu, nta sukari, nta kibiriti, urumva, nta mavuta. Ubu ni ukubahindura ubuzima ukabusubizwa mu 1980. Ubuzima bw'abantu buba bwagiye mu kaga. Urwaye ko nta farumasi imiti bajya kugura Uvira. Ibyo rero ni ibintu bitari kwihanganirwa. Abarundi bari bafunze abaturage hariya ngo bagomba kwidantifiya niba atarimo abanzi. Eske umunyamurenge ko ari autochtone, ari gakondo wa hariya, umurundi amugenera ubuzima ye ati umurundi ni nkande uza kuza umuntu gakondo. Ubu ngubu iyo turi kurwana tutite kuri babazarendo n'iki nase n'aba FARDC ngo bari n'abanyarwanda iki, turi kurwana, hari kurwanwa intambara y'amateka. Abanyamurenge iwabo ni hariya. Habaye Kongo itarabaho, ko ejo ndi bita bisimwa by'ubushe. None buriya Kongo yabayeho mu 1985. Nuvuga ngo nibwo abaturage mu burasirazuba bwa Kongo biswe abanyekongo. Ariko mbere ntabwo bari abanyekongo, bari abanyarwanda. Nta muntu n'umwe ushobora kuza avuge ngo ubita abanyekongo ubita ibiki, nta kibazo, ibyo byose wabita nta kibazo. Ariko hariya niho iwabo, bahamaze imyaka magana, bivuga ko bafite uburenganzira bwo kuhaba. Rero wowe Aburundi uraburaza ukavuga ngo wayangu uyu munsi turarekura batanu bari bugiye kuza kujya guhaha kurangura. Ntabwo bibaho, ntabwo babikorera umuntu iwabo rwose. Kwiga gakondo iwabo ntabwo bishoboka. Ibyo rero nibyo bintu bagiye kurangiza. Harimo n'icyo kubazo cyo kurangiza mite yiwe ntuza ya Sud Kivu, kuvuga ngo ari guverineri ngo wa guverinema Jean Jacques Purusi yamaje kwirukanka yaragiye ari Bujumbura. Ikindi kibazo kiri hariya kizakemutse nuko
imipaka yose M23 izaba ifite y'uburasirazuba. Ngo imipaka yose yo muri Nord Kivu barayifite uretse Ntuza Kasindi iri Ibeni, iyo ngiyo nta kibazo ntacyo bibabwiye, n'ubundi ubona nta gahunda bafite yo kujyayo hariya, ariko iza Kitagoma, Bunagana, Kabuhanga, Petite Grande Barriere, Rusizi, Bugarama n'uriya warusigaye kugira ngo bahafate bafunge ibice byose bya Kivu zombi imipaka yo bayifite. Harimo n'icyo kintu cyo kurangiza dosiye yitwa Uburundi, ubona ko buri munsi birirwa bigaragara n'abarundi mu ntambara za buri munsi, ni yako ingabo z'ubundi munsi zabavuye mu ntangabo z'ubundi zaba zikiri ku butaka bwa Kongo zaba zaratsinzwe, hanyuma M23 zasigara iregera ibibazo byayo n'abazarendo bonyine. Yego, kugira ngo nkurekure, hari umuntu warumbwiye ngo mukubarize, yitwa Uwase Robert, ni inshuti y'akadosohoka ya radiyo Ishingiro. Yarambajije ngo nkubaze, ese ingamba z'ubwirinzi z'u Rwanda zibangamira Kongo gute? Ingamba z'ubwirinzi zibangamira Kongo gute? Ni ikibazo gikomeye. Hari ibibazo byinshi twagiye tubura ibisubizo natwe. Yego. Kandi natwe tukabigendamo gahoro, kuko n'abandi ntibabimo politike. Ni nko kumashobora kubaza ko M23 irwana na leta ya Kongo, u Rwanda rugasinyana amasezerano y'amahoro batarwana. Ibyo nabyo ubyibazaho. Hanyuma hari ibibazo natuburira ibisubizo, urumva ukareba ubukana bushyirwa ku Rwanda, ntabwo ari bwo bushyirwa kuri M23. Usanga u Rwanda rwikoreye ibibazo byinshi cyane, ariko u Rwanda cyiza cyo ku Rwanda ugasanga u Rwanda ibintu by'u Rwanda biri clear, biri hanze. U Rwanda gusobanurira hari ikibazo cya M23 na Kongo, ibyo ni ibyabo, bazabyikemurira. Twebwe ibitureba n'u Rwanda, u Rwanda ni M23 ni Intuza ni FDLR, basenye FDLR, ingamba z'ubwirinzi tuzikureho. Uvuga ko ubwirinzi rero ko namusobanura ko babisobanuye, ni ingamba za gisirikare ziri ku mupaka w'u Rwanda. Hanyuma nanone ukibaza none uburyo ziteye Kongo. Se leta ya Tshisekedi ubera cyane umupaka n'u Rwanda? Reka nuko nkuko namusubiza nyine, kuko ibi bintu banabimenye. Umupaka hajemo undi muntu hagati, kandi ni kiri siriyasi ko leta igomba kwitegura kuzaba siriyasi ku kibazo kirebana na M23, kuko nicyo kizayiremera kurusha uko yo yabogaraga iby'u Rwanda. Kandi aya masezerano yasinywe n'abaperezida batatu. Ahubwo twareba icyazanye perezida wa gatatu niyo gifite agaciro, ikintu hano ibindi ni ibintu byoroshye byari muri Kongo n'icya M23 na leta ya Kongo. Umuperezida wa gatatu wajemo w'umuzungu yaje muri deal za business. Jemo kubera business akeneye document yerekana ko amabuye agomba kuboneka, ndetse n'abashoramari bagomba ibyo bindi by'umutekano, umutekano w'u Rwanda na Kongo na FDLR ingamba z'ubwirinzi. Ibibazo bya M23 bizaba hagati ya Kongo na M23, nicyo namusubiza, ndakeka nawe byumvishije. Yego. Mukwareka tugushimire, urakoze cyane. Urakoze cyane Bosco, nshimira n'abantu baduteze amatwi. Babwira ni ubwo ibyo twari dufite ni ibyo, hanyuma ibiye muri Kongo mirwanire kuba n'ibindi bizakomeza biba, ariko ibi ngibi byari bya business byamaje gusinywa, abantu bagiye gukora business. Urakoze cyane. Yego, urakoze cyane Olivier Mukwaya, twari turi gufatanya gusesengura aya masezerano ndetse n'ibiri kubera ku rugamba muri kano kanya. Reka rero tuve ku masezerano twinjire